o te toi whaafeilo i atu I lau whaafonganga Samoa le nei tai au, malo le folau, o tālau le nei fo ia solulu. O lea uala whai mai Ueligitone le tai au nei, ma le suinga o laasaga o lapataiga. Le tulai sfululua na po le ana Suia mai ai le laasaga o lapataiga lua I le vaenga muamua, ma ua whai ai le mai asau I unga o siaki na toi whai ai le asunga fua le vai aso nei, fitu afe lua se lau 5 e negative uma. O le whaasilsilanga fo I le ana whaamautino mai ai o loo tū maulava le ai o se case whaamaoni ai tua I le community a New Zealand, ai wha cases whaamaoni ai tutono no fuanga faanofoesea. E o lava fo I siaki na whaia whaongai vai leanga mai o ota I tutono Ueligitone, Heart Valley, ma Porirua, e sau uma fo I negative. O loo mawhanawhana ka peneto I lana whaai unga o le whaamama o laasaga o lapataiga mo Ueligitone, a wā ana ieni cases I tua le community, ua tatawona alia e mai I whaai unga o siaki le ana whaia I aso o mawai. O loo Faaauau peona taofia le feoaiga saoloto I le vao New Zealand ma Ausetalia. O le tulai sfululua na po le ana tuu mai I ai aso whaapopo e toi ilo ai le feoaiga saoloto e au noa ma le faanofoesea. Whaatasi ma lapataiga mo Ueligitone. Peita ia na Ueligitone lea ua iei le suinga a o le saolotonga ma stete umo Ausetalia e le ai. O le ua tuu atu I le tulai sfululua le po le aso sa asau nei, le taofia le tu mau o feoaiga I le vama Ausetalia. Ai I au ili ilinga o nei feoaiga o le ato e tatala mai le sefululua I le po le aso Samoa na o Victoria, Saute Ausetalia, Tasmania ma ACT. Peita ia whaauau peona taofia feoaiga le vao New Zealand ma New South Wales, sisifo Ausetalia, Northern Territory ma Queensland. Talia I le toi ilo le kapeneta I le asonga fua asau, ma whaailoa mai ailoa lana whaaiunga I le aso lua. O le fono fo I lea le kapeneta I le asonga fua o le ato ilo ai. Po o le asa isi whaaiunga le malo I tagata New Zealand o lo poloka nei I Ausetalia, ai pe a whai ai alu toe whaaupopo e New Zealand aso e taofia I le feoaiga saoloto ma Ausetalia. A o poloka I tangata kiwi Ausetalia ono tapu a toa ma afia ngofe malanga inga vaalele. Ua whaailoa le Minister Koviti Chris Hepkins, o pase se uma o tapena e fo I mai a matatu I le asonga fua o le vai aso asau mai Victoria, Saute Ausetalia, ACT ma Tasmania, e tataona mua I whaia siaki o Koviti ma sawe negative I totono le fitus fulua I tula ele I alu ese mai le vaalele. O le a Taunuu lavona tu ua e I lato o lo faanofoesea le faletali malo le Novotel I Aukilani, lea no fuanga faanofoesea. O le masalo mio le pepesi o le vairusi I totono lea faletali malo, na mafoe ona whaia le whaaiunga na nafi e toe whaaupopo aso I faanofoesea I lato, ua lata ina uma le taimi na faanofoesea ai. Heitai, o le sau o whaaiunga o siaki na whaia ma mauti no ai, e le fe so ta I cases e lua le ana whaamaunia wa mawal Koviti le aso lona sfululua talu na faanofoesea, na toe sa wai ma le whaaiunga na po o le a lea a fia leo I tua o isi tangata. O le soe mai a I aso na faanofoesea le tusa ma le toa se fulu, o le se lau lua sfululima le ana whaape o le a lea vave o no I tua. O se tala fia le le toa tele wa ua levo na tatali leo I tua le mai a faanofoesea ai ina ua Taunuu mai le atunuu. E se mai ei pase se mai Ausetalia ma le atu kuki. Ai mai le whaatono le soifo maloloina Dr. Ashley Bloomfield o whaaiunga o siaki wa maua mai o le tasia historical, po o le ana maua mua le Koviti, a o le ise fōlinga mai na amata maua le siama o iai atunu I fafo, lea e le fe so ta I ma se case o cases whaamaonia I tutono o le atunu na whaamaonia mua. Ta wai le whaatono, e le whaingo fie suinga whaatatope whaapenei peitai, o lo o ave lava le whaamamafa I le saunga le mua o tangata New Zealand uma. E tu samalea fe ono se lau tangata ngā lulue I tuaoi o lea lava ele I whaia o lātou tui o le Koviti, ai se lau ono se fulu watatau na toe a ngai mo siaki. O whaamamonga nei o whailo mai le malo a o tapena le toe tatala o le feoaiga saoloto, I le vā manisi o vaenga o Ausetalia I le amatanga o le vaiaso asau. E se mai le whaia o tui, o le isi se lau ono se fulu tangata ngā lulue no fuanga faanofoesea o lea lava ele o whaamaoni o lātou siaki masani. O le o whailo mai le malo le va ai e whaalau tele le polo inga o lo iai nei, le o loo whaamalo si ai na o tangata whai ngā luenga I tuaoi ma no fuanga faanofoesea e whai o lātou tui. Sau no le Minister Koviti Chris Hepkins o le toa tele o le au le whaia ni tui o I lātou nei ono ngā lulue I wafu, ma ua whailo o le ua ngā lulue le malo ma pūlenga o nei whale whai ngā luenga whaatatau I o lātou tangata I le I whaia ni tui. O le whaalau I lo whalawa I tele o whai numera o tangata ngā lulue o mai a whaia tui,
Ua whailo mai ei fo i male Maualuga o le whai numera o tagata galulue le kampani vaalele e New Zealand ua mai a faia tui. Le whaapea e 7% o le whaafe o na tagata galulue tuaoi. Ua uma o na faia uma tui e lua. O nei iloilonga ua toe whaiai a o tapena matau ma whai malosi le malo ia tā puni uma whai totoe ono ofi mai ei le Delta le o loo ta tele nei Ausetalia peitai o Ausetalia le o le ato e saoloto feoaiga i le vama New Zealand. Tala whaaiu, ua ta utino le Minstal Koviti Chris Hipkins o le ale moe le lei le vaiaso fau i le uti o tui. O le asalua le vaiaso i luma le whaape o le ale e te le se uta e totoe o tui, ma e o mai ana nafi toe tolu se fulu afe tui o lo iai. O le isi uta le ana whaato a Taunuu me ana nafi le i uma o na teu. I saunoanga le minstai fōlinga mai ai e ono faatuai o na amata faasoo o le tui na fuafuaina mo tagata lautele le masina fou. Le whaapea e ono faatoa amata i le vaiaso lona tolu o Iulai. E se mai le uta na Taunuu ana nafi o le asolua o le vaiaso a sau e Taunuu ai fo i le isi. O tala nao le nei tae au, manuia le aso muli o le nei masina.